Pa ljudi, ovo svet još nije video. Ovo otprilike liči na ono kad narod kaže šta je bilo s tim čovjekom, pa vele umislio da je Napoleon Bonaparte i onda ti dođu tamo onaj bolničar i viče Bonaparte dolazi ovamo. Bonaparte trči, jaše na onoj metli, galopira kao da ima konja i ide kod neuropsihijatra. Dakle, ovo bi bilo ovako možda i smiješno da nije žalosno. Ovdje se radi o čovjeku koji drži jednu TV kuću, najverovatnije najuticajniju u Srbiji, o čovjeku koji je veliki prijatelj predsjednika Srbije, o čovjeku koji jednostavno može mnogo toga da učini u smislu formiranja javnog mnijenja. Dakle, ovdje se ne radi o Željku Mitroviću, Napoleonu, nego se radi o tome da je ovo bruka za celu Srbiju. Navikli smo mi na mnoge stvari, navikli smo na lažne diplome, na plagirane radove, na lažne doktorate i tako dalje. Na sve smo mi to navikli, ali ovo još se, ja mislim, nije desilo u istoriji Srbije da neko umisli da je naučnik svetskog glasa i da će posle njegovih nalaza da se aktivira naučni svet i dokaže njegovu teoriju. Šarlatan koji priča gluposti ili... I što je zanimljivo, čovjek se kao čudi zašto mu niko ne veruje. Pa kako da veruje neko čovjeku koji tvrdi da je izmislio toplu vodu ili da je pronašao točak. Zapravo, lečenje ozonom je poznato i to nije stvar koja je od juče. Na tome se radi godinama. Jedan od poznatih svjetskih naučnika jeste i Robert Rowan. Rowan je odavno u toj oblasti i bavio se lečenjem pomoću ozona mnogih virusnih oboljenja i ne samo virusnih nego i bakterijskih. Ovdje vidimo doktora Rowana koji govori o tome kako se koristi ozon u borbi protiv virusa. Ovo što sada gledamo je snimak napravljen negde krajem januara. Dakle, to je bilo daleko pre nego što se Žek setio svog ozona. Ozoniranje inače je, kako nam ovdje dr. Rowan objašnjava, veoma korisno za lečenje virusnih oboljenja i on tu objašnjava prilike da virus ima nekakve aminokiseline, odnosno nekakve bodlje koje su sačinjene od tih aminokiselina i na koje ozon deluje tako što ih blokira, odnosno eventualno spali ili već šta se dešava. Uglavnom, te bodlje nisu u stanju da se nakače na ćeliju. Prema tome, sudeći po ovome što dr. Rowan govori, reklo bi se da je to dobra preventiva, da bi to mogla biti dobra preventiva protiv koronavirusa, jer ozon sprečava koronavirus da se prilepi za ćeliju i da se aktivira. Dakle, on ako nema te bodlje, on ne može da se zakači na ćeliju i ne može da nanese nikakvu ozbiljniju štetu organizmu. S druge strane, ovdje nam dr. Rowan objašnjava da taj ozon može direktno da se ušprica u venu i to izgleda strašno, ali on kaže da to nije tako strašno i da zapravo radi se o tome da ozon nije vazduh, tako da ne može da stvori emboliju pošto se vrlo brzo resorbuje u krv. A
u vazduhu postoji azot, a azot se ne rastvara u krvi tako lako i onda može doći do embolije prilikom ušpricavanja vazduha. On tu objašnjava još, dakle, da to može da neprijatno je kada se to ušpricava direktno u venu, nego je daleko pametnije da se izvadi deo krvi, da se ta krv izloži ozonu, a onda nakon toga da se takva krv obogaćena ozonom vrati nazad u organizam. I to je sva mudrost, to je to čudo od nauke koje je Napoleon Mitrović uspeo izgleda da pronađe i veruje u to i naravno veruje čitav TV Pink i predsjednik Republike i veruje mu valjda ceo srpski narod.